ሓደ ሰብ መፂካ ጸኒሑ ወይ ሓደ ሰብ ክደለይካ ጸኒሑ መስፈልካ ሓደ ሰብ እንታይ መስል ተልካ ብኸመይ ትገልጾ is it describing ይባሃል ቁመቱ ንውሑ ምሕጻሩ መልክዑ ጨጉሩ whatever the physical appearance ወይ እውን እንታይ ባህርታት ዘለዎ ሰብ ምዃኑ this is describing ለዝናይ ሎም መዓልቲ ትምህርትና day 8 lesson 8 describing ኣብዚ ካብ day 1 ስጋዕ day 30 ተኸታታሊ መደብ ኣዳሊና ب30 መዓልቲ ንሓደ መሰረት ዝደልሰብ ማዕክ እንደይ ክንቀይሮ ንኽእል ዝብል ንነብስና ንምፍታን ወስዶ ዘለና መደብ ንስኻትኩም ከዓ 30 ተኸታተልቲ ለሰንስ ተማሂረ ቋንቋይ ኣበይ ከብፅሑ ይኽእል ኢልኩም ነብስኩም ቻሌንጅ ትገብሩ ነብስኩም ተሓቱ በዚ ኣጋጣሚ ንዕድም ስለዚ ሎሚ day 8 lesson 8 ሻምነይቲ lesson በፂሕናልና describing people ንሰባት እንታይ መስሉ ብኸመይ ንገልጽ ጥራሕ ርኢ ከተብሎም ዘለካ ፊዚካል ኣካላዊ ኣቋም ጥራሕ ዘይኮነ ወላ ባህሮሙን ንምግላጽ ክልተ ሕቶ ኣለዋ what does he look like physical appearance what is he like ከመይ እዩ ትሰብ ከም ባህሪ ነዚአን ንምምላስ ጥቅምሉ ቋንቋ ርኢና መጀመርያ ቮካቡላሪ በቃላት ንጀምር ምክንያቱ ሰባት ክንገልጽ ዘድልየና ገላጽ ቃላት እዩ ገላጽ ቃላት ቅጽል ንብሎ ትግርኛ ወይ ከዓ ኣብ እንግሊሽ adjectives ስለዚ basic adjectives ንዘድልየና ርኢና ድሕርና ገለ ሪዲንግ ክልዋናይ ኣብ ሞደልኻ ኮንቨርሴሽን ጌርና ከነብስሎም ፍትሂና tall ነዊሕ በንጻሩ short ሓፂር fat ረጒድ thin ቀጢን strong ድልዱል weak ክብድኽም ዝበለ ንባል brown eyes እዚ ከዓ ብሓፈሻዊ ፊዚካል ዘይኮነ ኣብ ገለ ክፋላት ናይ ኣካላቱ ኣቲና ክዛረብ ከለና brown eyes he has brown eyes she has black hair brown hair golden hair እናበልና እንታይ ዓይነት ጨጉሪ እንታይ ዓይነት ሕብሪ ዓይኒ ብምግላጽ እውን ካልእ ኣገባብ ናይ ዲስክሪፕሽን እዩ ወይ እውን ኣብ ባህርታት ኣቲና he's friendly ሕውስ quiet ህዱእ ወይ ሰቕተኛ funny ተዋዛያይ ምስሓቅ serious እቱብ በዚ መገዲ እዚ ወይ ዘንቃላት እዚአንን ነዚአን ንመስላ እንዳጠቐምና ሓደ ሰብ እንታይ ከም ዝመስል ወይ እንታይ መስል ክንበሃል ከለና መልሲ ኣብ ምሃብ ክትጥቀመሉ ንኽእል ሕጂ እንታይ ሕቶታት ሓደ ሰብ እንታይ ከም ዝመስል ክሓትና ከሎ ሰብ ዝጥቀመለን ቋንቋ እንግሊዝ እንታይ ብላ what does he look like and what is he like እዚአን ኩሉ ሻዕ ሰብ ዘጋግየን what does he look like ርኢ መሰበልክያት physical appearance ነዊሕ ሓፂር ረጒድ ቀጢን ከለኻ እቲ physical appearance ኣካላዊ ኣቃውሙ ታይስካ ክዛረብ ከለኻ what does he look like እንታይ ይመስል physical what is he like ግን ከመይ እዩ ንምባል እዩ ባህሩ ክኸውን ይኽእል ንጡፍ ንፉዕ ሃካይ friendly quiet ተዛራባይ ሰቕተኛ ገለ ዝብል ባህርታት ክትገልጽ ከለኻ ተሕቶ what is he like ስለዚ what is he like and what does he look like are different questions ነዚአን ክንምልስ ኢና useful expressions he's tall he is she is ኢልና معك عندي adjectives تفلت معك عندي جلس قالت فلتي زوسان هجي نحتاج structure حنتيا he is tall he is short he is well built سبوع كذا لوناتي وي she is إلنا كنجلس أقل كلايكا لك أبدا structure جا he is إلنا بهرون قلنا هنا he is friendly he is funny لذي he is she is إلنا وي they are إلنا physical appearance ويك أبهري نجلس نخل common adjectives كلنا أبدي big house friendly teacher لذي يتكلم من ناون متيو نتي سب خنة نجار جالس سويت adjectives بعد هجي مجمع راح نتريدين نبب حتى زبالات تا نباب كل تاسمع مركوين لكن سبب مقلات تجمله Miriam is short and friendly she has long black hair she has beautiful brown skin color زين حتى ارتكوت هنا جن اتخالق adjectives ندرسنا بتماثل structure بتماثل sentence نانجوز وسلذي كابن لعلي نوح فاسجنا اللي هناني هجي كرمي نبتخالق زرات مخالنا كل التديالوج كرينا حتى التديالوج كم لمود مجمعنا ندم بكوكل صحيح تقدمي ديالوج دحريو أنا سخان وي أنا سخن ديالوج جبرينا مالتي مجمعنا تبدأنا الله أمونغو أمينان ساران okay أمينة إن سارة نه أمينة بقيح صحيح الله ناي سارة سمياوي لذا أنا تقيح كان ببي سخات سمياوي كل جزء هم زبلا تقدمي تحت حياته كلا تقعد محتاجة حنت سبيس كبير تا سبيس كا نبرد هنا غلط أفه نخاتن بترح عدل توكا أمانة زي حلقات خليه تترك وكا إذا كلا تحت خير كبهكم
أبتسلوت نداتهم كتملسوا سقعت تقولوا من لما دلي مجمع راجل نقلصها. Who is that girl? She's my friend. What does she look like? She's tall and thin. What color is her hair? She has black hair. Is she friendly? Yes, she's very friendly. يحجب بزعبة حنسب سارة أمينة بزعبة حنسب زرالات تهم تمثل نتاسوا مقلات زرها بعينت زر الربيع. هجا أنا ابني أمينة وطا كحتته سخا ويسخي كتملسيهم ماتي كتملس لا سبيس سبب لهات قدامي تحتو حيثا كاليتو المساع تناتهم دمسة تأتلوا ماتي. Let's go. Who is that girl? What does she look like? What color is her hair? Is she friendly? Okay. هجي ندنببكم كتملس ليسايهم أبقى أيضاً تنبب أكثريونهم. هجي تنبب تدريهم قليل يكون ميمورايز قولي تخليها ذكرى تخليها. قلنا تحت سمينا طرح بزمس لنا ما قد نامنت. Who is that girl? تيلي. She's my friend. يعني رابزي. She's my sister. مسألكم ملسي. حتى مش تحتس كيراها أو راح كي تمركها سلكات من الاستغلال. More practice كمان نايماش. لذي نقولن بزمس لكم ما قد ناملسكم. فتم تذكركم ما خمسة لاتي جنبكم ملسخون هلي. زي كنا قل قلا نقراتون دغيرنا نامنت. What does she look like? انتي تمثل. أبزي أزلا ملسي. She is thin. She is tall and thin. نوح كتنا. تذكركم she's fat and short. رقوات حصلت تقولها. مع هذا descriptive دهونا قالت نفلت. قالت دهونا adjectives كنا نفلت. لماذا أنا adjective طيبنا؟ كنملس نخينا. قدنا تايكون نقال بعضهم ذكرى مالك. لذي نخيل. Who is that girl? What does she look like? What color is her hair? Is she friendly? Okay, لذي نزل ريكارد نقرناون دمتنا هنسمعون كنا بدنا هنا. هجي أبزن تاي قوانقو هنت كم سيحنا. تي grammar focus دهرتي زررب كم صوش لزدلوهي. She is, he is. دحر مبال كل التنقرات نسبه. He is tall, short, fat, thin. Adjective قلت نقرأت كم. She is, he is. wake up لحد خلنا زي are إلنا. تكون adjective تكون خل. كالها adjective كوينو أكيد descriptive بحرز قلتون كون خل. Okay. لذي وي بحرز قلت وي physical appearance انتهى مسج قلت adjective سير لنا. She is, he is. فأنا دحر ببي. انت دا بزعبة نوبيه شغري. ورق سني. حتى شغري. وي حبراو شغري. whatever. قلت كوينا قل. اتساب انتهى مسج زي خوش. انتهى كم زلوه. قلت خلنا. إذا انت كمينا. She has long hair. She has short hair. She has shoulder long hair. أبز بس أحبط مالكي. ندبلنا كنجلس نخل. Okay. ويون زي آخران كنجلس كلنا. زي آخران كنجلس كلنا. She is مبالغ لنا هنا مجمع. She has ونا يملنا. أنت هلا. He wears. كل جزء كم شيء يزقبر. كم زي كلام نخدن إلا هنجلس خلنا. He wears white shirts. Usually he wears white shirts. He likes wearing jumpers. ندبلنا كنجلسنا. لذي بزمة قدزي بسبب كنجلس نخل. كسلنا كاري ديالوج رينا. هاري ديالوج describing a man. تماثالي تاع description كورفليت التون. لك بتماثالي توم and جون. توم بغيت صحيح له. ناي جون بسميه صحيح له. أبزينا كير مالتي. أنا غير كان به سميه أنا ذكر. Do you know the man? Yes, I do. Do إلى حتى تحته كل جزء. Do you know the man? Yes, I do. أب كلاس بتحكي إذا قلت ما أنتي. Do you understand it? I understand. Yes, I understand. Yes, I do is better. Short answer. لذي do إلى تجميله تعملسي. Yes, I do. Does إلى تجميله تعملسي. Yes, he does. Yes, she does. سالسي أكلكم كله. لازم نجانا هم بيه. Do you know the man? Yes, I do. What does he look like? What does he look like? إذا يجي physical appearance. تايمسل. He's short and strong. What color are his eyes? They're brown. Does he wear glasses? Yes, he does. أما جملة do you مثلا yes, yes I do. Does he سبكون كله does she? Yes, she does. دينا استعلنا لنا هجي تمليسنا تا ديالوج بحدا نبلا. أنا حتى صارت ملسو. Do you know the man?
What does he look like? What color are his eyes? Does he wear glasses? Okay. ስለዚህ በዚ መልክዕ እዚ ነዚ እውን ብዙሕ ፕራክቲስ ምግባር ክልየና ቅልጥፍ ኢልና ኣብ ታች ታበት ሓፃር ግዜ ክንምልስ ከም ንኽእል ጌርና ስጋዕ ንመልክዖ ኣክንዲ ቃል በቃል does he wear ወይ ከዓ yes he does ነንብብ ዘለና ከምዘይ ንጥዕም ጌርና ክንብሎ ስጋዕ ንኽእል ምልማዱ ኣገዳሲ እዩ እቲ ቀዲማ ክሎ ፅናሕኩ do you know that man? Yes I do. do ኢልና ጀሚርና yes I do. does she know the man? ተልና ግን ብዛዕባ ሓሰቢ does she ትኮን ትሕቶ ኣብ መልስኻ yes she does. ብዛዕባ ሕሉፍ ንዛረብ ተልና did you know the man? ትፈልጦ ዶ ነርካ yes I did. ሕጂ ኩን ረኺበ ካብ ቅድም ፈልጦ ንምባል ካልእ what color ኢልና ሓትከልና what color is your car? It's red. It is red. ቅልጥፍ ኢልና it's red ወይ ከዓ my car is red. ሓደ ብልምዲ ንገብሮ ኩል ሻዕ እንደግሞ ጌጋ my car color is black. My car color is red. تا color محتاجت يا what color is your car? My car is black. My car is white. أيليناني my car color is. What color is her hair? شوفان تمثل. Her hair is black. Her hair color مبالغ لنا. جاءتها common mistake يا. هذه بجمل كذي من الماركة لنا. Okay? Do you understand? Do you understand? Yes. Yes, I do. Look, Marty. Okay? Do you like today's lesson? The same. Yes, I do. What about her? Does she like today's lesson? Good. Yes, she does. See you in lesson 9. لو معتنا lesson 8 وديالنا أبصل lesson 9 إذا ما